ubwo ngigisigaye no guhera Minembwe bazamuka Walungu, bazamuka Ruhinja, bazamuka bagatera bagana Kamanyola na Bukavu. Ibyo bice nabyo ngo bagomba kwivanamo mu gihe kidashyize kera. Olingate umuzangi cyangwa se muzemere abitwa FARDC, Ibu Force ndetse na Sepanwa bahinduye umuvuno, batangiye gutekereza kuzamuka nyuma yuko bavuze yuko Minembwe bamaze kuyumvisha. Abarwanyi ba FARDC nyuma kugaragaza neza cyane ubushobozi ndetse n'ubushongore bwabo n'ubukaka bwabo ndetse n'imbaraga ziremereye. Kuri ubu ngubu kuri tele tariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu kuri aya masaha havuzwe byinshi ku butaka bw'igice cya Minembwe ariko n'ibindi bice birakikije. Iyi mirwano FARDC yatangiye ni mirwano yo kubita ngo bwa nyuma abasirikare baye mu bw'ingatatu bari basigaye mu nguni nyinshi zo muri Minembwe. Abasirikare ba FARDC bazanye ibikoresho byinshi, bazana bari benshi, bazenguruka inguni nyinshi ngo bahangane zuzuye nka 23 na twirwaneho babarangije ku rwego remereye. Hari amagambo akomeje gukwirakwiza kuri les sociaux ku mbuga nkoranyambaga bivuga yuko yabonetse ku rukuta rwa WhatsApp uruhuriro n'abaturage cyangwa se abashyigikiye abazalendo, abashyigikiye M23, aho bagaragaza neza cyane yuko bababajwe n'ibyababayeho. Mu mvugo y'ibyashyizwe kuri les sociaux havuzwe byinshi bikurikira. Bagize bati ikiri kuvugwa kidasanzwe ni bigaragaza ibyabereye Minembwe. Yitwa Radio Kavugira Miryango cyangwa se Kavugira Miryango yo muri Minembwe Imadegu baragaragaza neza cyane ko Madegu na Minembwe yose ngo hari kugenzurwa byuzuye na FARDC, leta ya Kongo ingabo zayo azi kugenza ngo karakarere. Banyuma amwe mu magambo yakomeje kwerekanwa ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ngo ibyavuzwe n'umwe mu basirikari batwirwaneho ngo yagize ati dutakaje abana batatu harimo na Kimararungu, ati kandi none mudusengere abana bananiwe pe. Kunanirwa nuko ibitero bikomeye ngiye gusobanura uko byavuzwe ko byagiye nze bikugabwa indani muri Minembwe wumva ko ari urugamba rutoroshye. Hanyuma bati Major Mwungeri wa Emerald Petwirwaneho yiripotinganye n'abandi basore bane muri FARDC bamwakira neza cyane. Ati turasaba n'abandi kwiripotinga kuko Minembwe iragoswe bikomeye. Hari ngo n'abandi batatu basanze Major Mwungeri wiripotinze muri FARDC basanga nk'abandi bajyananye. Ati yewe muri hinamavi aduye yatubanye mwinshi turahunze abarundi bisutse ntiwareba. Ati mu kirere cya Minembwe hari kubamwo ibikorwa biremereye cyane by'intambara. Ayo makuru ari gurekanwa ku mbuga nkoranyambaga ntago afite umwimerere ku buryo avuga yuko nyirizina ko katuka muri twirwano cyangwa se mu Manyamurenge, ariko dore ibiri kuvugwa zabereye indani muri Minembwe nkuko bigarukaho. Amakuru yemeza ko kuva tariki 19 amasaha y'igitondo cya karekare imirwano nyirizina yabereye mu nguni zitandukanye zigose Minembwe. Agace ka 23 ko muri Rundu n'aba 23 mumve na twirwaneho muri Rundu bari basigaranye kagabweho ibitero byinshi na FARDC bashaka kukarayimbura no kukavanwa burundu. Iyo position ya 23 bayirukanse ku rwego rudasanzwe. Nako byari bimeze kandi nanone ku kibuga cy'indege cya Kiziba ayo 23 twirwaneho bagerageje kunyagaba ibitero kuri icyo kibuga cy'indege ngo basubize inyuma Wazalendo na FARDC. Ako gace bongera bakisubize nyuma ko FARDC yatangaje kirimo kugenzura Kiziba. Abaturiye hafi ngo bumvisha ibiturika byinshi bakemeza neza cyane ko imirwano yari torose aho FARDC irimo kurasana na M23. Byaje guhindura isura rero, ibitero ubwo byongeragamo indege za drone za FARDC zagiye zerekeza mu byerekezo bitandukanye aho batekereza ko umwanzi yabaherereye. Amakuru atangazwa no ku ruhande rwa FARDC nkuko byanashimangira na Louis Mbuyi Kalonji yongeye kugaragaza amagambo cyangwa se yongeye kuvuga amagambo akomeye. Station ya FARDC iherereye muri Prezelo ikurikirana za drone zikora ibikorwa z'ubutasi. Baravuga yuko bari kubona abasirikare benshi batwirwaneho biyambura imyambaro ya gisirikare bakambara imyambaro ya gisivile, hanyuma akivanga n'abasivile ku buryo batapfa kumenyekana. Ngariko kandi nanone imbunda ariko bazitaye badashaka gukomeza iby'intambara kuko intambara itameze neza kuri bo, urugamba ikibuga cyabacuramiye kandi nta bundi buryo bafite bwo kuva muri ako karere. Shobora bafite nk'eshatu gusa. Iya mbere nuko reportinga kwa sikare ba FARDC, ya kabiri nuko emera gufira ku mirongo imbere ku rugamba cyangwa se ufatwa amatekwa, iya gatatu nuko bagomba kwivanga n'abaturage bakareka ibyo kurwana ibyo kuba abasikare bakabiretse kugira ngo imirwano itabahitana mu buryo bugaragara. Ibyo rero nibyo biri kuba kuri abasikare batwirwaneho abatari reportinga
bashobora gufatwa miri, abandi bakaba barimo nyine ngo kwiyambura imyambaro nk'uko amakuru aturuka muri FARDC bakurikije ubutasi bwabo bw'indege za pilote ziri kuzenguruka Minembwe ziri kubivuga. Amakuru yemeza ko mu masaha y'isa 5 hagaragaye indege 6 zagaragaye mu kirere cya Minembwe, gusa hakavuga cyane ko byari ibikorwa biremereye. Nyamara kuri ruhande bamwe baravuga yuko FARDC yakoze akazi gakomeye. Iyo foto mubona ku ruhande rw'iburyo ni foto ikomeje gukwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga namwe mu bashyigikiye Wazalendo na FARDC, ndetse bamwe mu banyamakuru bavuga ko bayakiriye iturutse indani mu Minembwe, uduce twigaruriwe na FARDC, ngo abaturage ku bwinshi bari kuza kwakira FARDC, bari kubakirana ibyishimo byinshi, babategeye ibiganza n'amaboko bati murakaza neza. Niyo magambo yarekejwe aya mafoto, bagize bati uburyo abaturage ba Minembwe batwakiriye mu gihe twinjirana mu nsinzi biragaragara neza ko bakunda amahoro n'umutekano. Uku kwakirwa neza ni ikimenyetso cy'ihumure ryumvikanye n'abaturage benshi bifuzaga gusubira mu buzima busanzwe nyuma y'igihe kirekire cy'ibibazo. Bakomeza berekesha iyo foto amagambo akurikira bati bishobora kandi gusobanurwa nk'ikimenyetso cy'uko abaturage bari babayeho mu nzitizi zikomeye kandi bafite ubwoba. Ubonye ishyaka ryagaragajwe ubwo twahageraga, umuntu yumva ukuntu abaturage bifuzaga cyane kubohorwa muri iki kibazo no kongera kwisanzura mu ngendo zabo, umutekano wabo n'icyubahiro cyabo. Uyu akomeza agira ati imibereho myiza y'abaturage igomba guhora iri mu nsanganyamatsiko kugira ngo Minembwe ishobora kugarurwa ituze, ubumwe n'iterambere mu buryo burambye. Ugishyizweho umutima cyane ngo kuzanira ituze abaturage b'abasivile bo muri Minembwe, ariko kandi nanone bamaze kwirukana M23. Uko bigaragara FARDC ari ibice byinshi ko kiri kugenzura muri Minembwe. Olinga te ujya cyangwa byemere, nubwo M23 natwirwa niyo batemeza yuko Minembwe centre nyizi na Hamadegu yatakaye mu biganza bya FARDC, cyavuga ko bahari n'amagambo atuka muri M23 bwayo. Nk'ubwo mvuga ibyo ngizo, ibi biri kuvugwa mu gihe M23 ikomeje kurasana na FARDC. Uwitwa Kongoro n'abandi benshi akigiye Kongo bahamye neza cyane ko hari n'ibitero bigutuka kuri M23 biraswa kuri FARDC. Buretse position za FARDC zimeze nk'uko wafata uruziga hanyuma ukagutera bari imbere, uko niko gose twirwa na M23 bari imbere muri Minembwe. Nge nawe reka dukoresha ubwonko bwacu kugira ngo urwane urugamba uri muri iyo position nk'uko Rugabo yabivuze. Ntago ari ikintu cyoroshye, ni ibintu bigoye cyane ndetse bisaba imbaraga nyinshi zirimo no kwemera gupfira ku rugamba, kuko ubwo biba bigaragaza neza cyane ko gutsinda iyo ntambara biba bigoye mu gihe bakugose bene ako kageni, kandi abakugose bafite uburyo kubona renfort ku bikoresho n'abasirikari. Mu gihe abari ndani muri Minembwe twirwaneho na M23, nubwo baba bakiri muri Minembwe sanzwe nko bivuga, nubwo FARDC ko yayigaruriye ndetse n'amashoka bari amafoto akaba ari kugenda agaragaza ngo neza ko bageze muri Minembwe, kabone nubwo baba bakirimo indani barimo guhanyanyaza, gutsinda biragoye bitewe nuko nta buryo bwo kubona renfort ngo basubize inyuma umwanzi. Aha rero niho haturutse amakuru ashinja M23 kugaba ibitero ikoresheje drone, aho yibasije ibirindiro bya FARDC inyuma ya Minembwe kugira ngo barebe ko baca intege FARDC, abari imbere babone ko bahumeka. Ibi bari kubashinja ko drone za M23 zakoze akazi ko kwibasira position za FARDC mu buryo buteye inkeke kandi bikangiza imero y'abasivile. Ati kuri uyu munsi tariki 19 Kamena, indege za pilote z'ingabo z'u Rwanda, bakunze kuvuga ko ingabo z'u Rwanda ariko ni 23, zikomeje kuzana gahinda ku baturage bo mu gace k'Uburasirazuba bwa leta ya Congo. Mu gihe ubwo butumwa bwandikwa, indege 3 zitagira pilote z'ingabo za ODF, bakunze kwita RDF ari 23, zacyaguruka hejuru ya Minembwe zikomeje kugaba ibitero ku birindiro za FARDC. Aya magambo yanditswe ahamya neza ko indege za M23 zageze mu kirere cya Minembwe zo kugaba ibitero bitandukanye ku birindiro za FARDC kugira ngo ingabo za FARDC cibwe intege cyangwa se zigabanyirizwe imbaraga zo komeza gutera. Bisa naho n'ubundi M23 yateguje ko bisa n'imigi bishoboka. Gute? M23 ku munsi wa tariki 18 yavuze ko ibitero bya FARDC kuri Minembwe bitaraza kurangira gutyo gusa, kuko bagiye gukora ibikorwa bikomeye cyane byo gukora defensive kwirwanaho, bavuga ko ari kurengera abanyamurenge. Izi drone zigusuka ibisasu ku basirikari, byumvikane ko abasirikari ba FARDC bari kugwa ku rugamba. Imibare yasohotse mu masaha ya saa 7 n'igice yavugaga yuko abasirikari 8 ba FARDC bo mu mutwe wa Eber Force bamaze gukomereka, mu gihe babiri muri bo bari bamaze gupfa,
hanyuma mu itsinda rya Wazalendo havugwaga abasirikari 11 bari bamaze kwicwa n'izi ndege za drone, ariko ku ruhande rwa M23 imibare y'abamaze gupfa ngo ni benshi ku buryo ingano yabyo bitasobanuka bitewe n'ibisasu vya FARDC biterwa mu mbaraga kandi gaterwa kuri position akenshi za M23. Biroroshye FARDC igabitero aha nkizi ubu nguko 70 imbere ku rugamba ifite amaso arenze ijisho rimwe n'ubushobozi bwinshi bafite drone zikora ubutasi za KT6 ndetse na drone zigaba ibitero za kamikaze, bafite kandi drone za Sechkane zigaba ibitero nazo bakajyana za Sukhoi. Ushobora kuvuga utari ko nizo barapfa n'abandi bagapfa, ariko reka tubitekereze gutyo. Mu 23 kugaba ibitero kuri FARDC kujya bica mu basirikari bisaba ko hakoreshwa drone ziturutse inyuma ya Minembwe, ngo mu bice bya Bukavu, Goma n'ahandi. Ubwo mice nyine M23 ikoreramo. FARDC yo ifite ahantu henshi zana ibikoresho binyujije Kindu, Kalemi, Kisangani, hose haturutse ndetse na Bujumbura. Abasirikari nabo n'uruvunganzoka buzuye muri Minembwe bagomba kwibora kwikiza n'ikibi kandi bagakomereza ko bakazamuka ariko Tshisekedi cyumbo yijeje abaturage ba Kongo muri diaspora muri Amerika. Ahari utabumva neza cyane ko umugambi mukuru ari ukurwanya inkundura. Buretse hari kiri kuvugwa yuko FARDC itigeze ifata Minembwe. Reka tuvuge ko ari impamo. Ariko itangazo rya Ligani Kalonji ryagaragaje neza ko Minembwe bayigezemo. Naryo bwaryo ikintu bivuze. Baramutse nabitangaje batari bayifata, urugamba rwo kurimbura ku buryo budasanzwe kugeza ku rwego bigarurira Minembwe. Biramutse bigaragaye neza ko iri tangazo Kalonji yarisohoye batari bafata Minembwe, naryo ubwabyo byaba ari buryo bwa strategique bw'urugamba bamwe ngo batigeze basobanukirwa neza ko ugomba gutumenya neza. Reka tufate nk'urugero. Mu gihe bitangazwe yuko agace kafashwe, bayivuze ngo urugamba rundi ruza kwagabwa cyangwa se kwabera raba rutewe n'umwanzi ushaka kwisubiza ko gace. Siko bimeze icyo bita to retake, ko kwigarura nkuko n'urundi rugamba rwagenze. Hanyuma icyo gihe rero iyo habayeho igikorwa cyo kwigarurira, FARDC ngo itivuga ko iri guproteza abaturage bari gushaka kunyogabwa igitero n'abari bambuye ako karere. Urumva uremere bw'intambara noneho. Icyo gihe gabisobanura neza cyane ko bashobora gutera noneho bagasa naho bafungurira amarembo M23 mu gice runaka, wenda tuvuge nk'igice kigara muri Bijombo turutse gate muri Mikenye kituriro ya kabiri, hanyuma bagaturuka impande n'impande bakubita M23 bayizamura bayerekeza muri ibyo byerekezo banayikurikira, ubwo bavuga yuko iri kugaba ibitero ibasanga muri Minembwe bigaruriye. Wait, reka tubyumve gutya. FARDC ivuga ko yafashe Minembwe. Lugabo agana na Mama Rwagasabo TV akavuga yuko muri Minembwe bari bazengurutswe inguni nyinshi, muri make ntaho gutoborera bafite. FARDC itangaza ko yafashe Minembwe. Icyo kwibaza cya mbere si kwibaza ngo mbese koko bayifashe cyangwa niba bayifashe. Icyo kwibaza cya mbere ni iki: niba bayifashe abasirikari batwirwaneho bari hehe? Icya gatatu, ibikoresho byabo biri hehe? Kuko nta nzira bafite yo kubinyuzamo ngo babihungishe. Mu gihe FARDC itangaje ko yafasha ku gace, itagafashe nko twirwaneho tujye kwisoma bivuze neza ko ari uburyo bwabaye strategique gutuma bakunkumarana intambara kuri twirwaneho M23 bashaka kwikomezanya mpaka iyo iri muri za Bukavu na hehe, bavuga ko bari kugaba ibitero babasanga muri Minembwe bigaruriye. Ubwo ni uburyo bwa strategique bwo kurwana cyane ku Minembwe imbere ku rugamba. Hanyuma M23 twirwaneho bari muri Minembwe 8 no kubona renfort biragoye cyane, bisabwa ko hazana za drone ishobora kuzana amasasu zikarekura nkuko muzi wenda indege zimwe na zimwe za drone zigenda zitwara imizigo ibikoresho kajya runaka zikarekura box zikabwa ahari abasirikari. Biri kuvuga yuko imwe muri izo drone yageze muri ako karere ka Minembwe ngari kigahanurwa na FARDC. Ku butumwa banditse aba Wazalendo bavuze ko ari drone ngo y'umwanzi, bakunze kwita ADF, bamaze kumanura ku isaha y'isa 6:40 mu gice cya Minembwe ngo yarizana ibikoresho abatwirwaneho. Aho FARDC ifite imbunda za rutura zikurasa mu kirere n'iza drone bakaba bazimanura, nubwo zose uko bazivuze na Kongo ubwo yabivuze batazimanuye. Ibyo bivuze iki? M23 twirwaneho bahakana neza ko Minembwe yafashwe. Twirwaneho mu itangazo rya yasohoye tariki 18 masaha y'ijoro yagaragaje neza ko icyo ngicyo ari kinyoma, kuvuga ko Minembwe yigaruriwe. Reka tubanze dusome itangazo ryabo mbere ko nza kukubwira ibi bikorwa ibi ndaje mbikubwira kuko nabyo ubwabyo biratangaje. Twirwaneho ivuga ko Minembwe itigezwe mu ya FARDC. Minembwe ngo nta gace ihuriyemo n'akeke ka Walungu, ibyo gatuma bivugwa na FARDC birushaho kuba ibisekeje ngo kandi bidashoboka. Niko Twirwaneho yatangaje, agize iti M23 Twirwaneho iramagana bimaze ibirego biri mu itangazo ryitwa amakuru agezweho ku bikorwa ryasohotse ku 17 Kamena 2026 ryatanzwe n'umuvugizi w'urwego rw'ibikorwa bya Sokora kabiri muri Kivu y'Amajyepfo.
iti bitandukanye n'ibi bivugwa Minembwe ntiyaguye mu maboko ya FARDC afite n'ikorwa bayo b'u Burundi Wazalendo na FDLR. Aya magambo adafite ishingiro asa cyane na propagande n'uburiganya bw'iri hamwe riri kuruta inkuru nyayo yuko ibintu bimeze, kandi nkaho ashaka kuyibeshya Lieutenant wa kabiri Mbuyi Kalonji asa naho yibagiwe ko Minembwe idafite aho ihuriye n'akarere ka Walungu, bituma ibyo avuga birushaho kuba bisekeje kandi bidashoboka. Wika mu itangazo rya Bwana Kalonji yavuze ko abasirikari ba M23 twirwanaho bakubitiwe muri Minembwe ngo yirukankiye mu gice cya Walungu. Kuva muri Minembwe ujya muri Walungu dore inzira wacamo, ushobora guca muri Bijombo ukambuka ukagera muri Wangoye ukazamuka muri Walungu. Ntabwo yigeze asobanura neza ko ari zo nzira banyuzemo. Bavuze ko bakubitiwe muri Minembwe bahungiye hakurya muri Walungu nabo bari kubakurikiranayo. Wait, uribuka ko nakubwiye ko ari strategy ishobora kuba yateguwe cyane FARDC yo guturuka inyuma ari gukubita M23, bavuga ko M23 ishaka kwisubiza Minembwe. Burya ku mirongo imbere ku rugamba buri kintu cyose kirabara, kibara amacuri cyangwa se kibara gihagaze, ariko cyose kirabara. Twirwane n'iti rero ibyo ngibyo ni ukubeshya. Ntabwo mwigeze mufata Minembwe ngo mubyukanira muri Walungu, Minembwe idafatanye na Walungu, warabyibagiwe. Iti Emirate bitwirwaneho irashaka kongera kuvuga ko aho kurinda abaturage imitungo yabo, ingabo za leta zikomeje ibikorwa byazo zitwika zisenya imidugudu yose y'abanyamurenge iri hafi yabo, nk'uko byagenze ejo bundi mu midugudu yo mu gace ka Elundu, bikongeraho imidugudu yabo irenga 90% yashenywe mu myaka 9 y'intambara. Ibi bikorwa binyuze mu gutera ibisasu mu buryo butaziguye hakoreshejwe indege z'intambara, indege zijya pilote za kamikaze n'ibitero byo ku butaka, ngo nibyo bitwika inzu, inyubako z'abanyamurenge muri kiriya cyerekezo. Wibuke ko FARDC yari yashinje M23 kuva muri kara karere ibanje gutwika inyubako cyangwa se inzu z'abaturage b'abanyamurenge nyinshi, ari nazo yavuze yuko amahanga akwiriye guhaguruka bakazafata gucira urubanza kirwaneho na M23 ubwo korera ibyaha nkana abatuye Minembwe. Nibyo bavuga yuko ari ibyaha bikorwa byitwikirijwe kurwanya FARDC ndetse n'abo Wazalendo bava ahantu bamaze kwagirira nabi, kwasahura ndetse no kwakorera ibikorwa bibi nko FARDC ashinjaga twirwaneho na M23. Iti twirwaneho Emirate twirwaneho yongeye kwemeza ko yihaye inshingano zo kurinda abaturage b'abasivili kandi kamagana amakuru y'ibinyoma agamije guhisha ukuri kw'ibintu no kuyobya ibitekerezo bya Rwanda. Colonel Kamasa Ndakize welcome ni washyize umukono kuri iri tangazo rya Emirate twirwaneho. Ukurikije ibivuzwe na twirwaneho uburyo bari kwitwara ku mirongo imbere ku rugamba ndetse n'ibyatanzwe na FARDC n'amatangazo abiri ahanganye cyangwa se adahuriza hamwe atavuga ikintu kimwe, gusa icyemeranywa bombi bemeranyaho nuko imirwano mu gice cya Minembwe ari isibaniro ry'indege zijya pilote, indege z'intambara, ibisasu bya mizinga ndetse n'imbunda zo ku butaka kuri terrain, aho bakomeje guhura n'ibyago bikomeye by'ibitero. Aha rero niho benshi bari bavuga yuko urugamba rushobora guhita rwinjira cyane cyane mu tundi duce ruturutse muri Minembwe kandi zabikozwe na FARDC ku bushake bwayo. Nk'ubwo haravuga andi makamyo atatu yazanye abandi basirikari benshi ba FARDC bari bo n'abarundi bazamutse bakerekeza mu cyerekezo cya Minembwe, ariko banyuze mu gace ka Pwezelo. Pwezelo wayifata nkaho ariyo commanding post, agace gatangizwamo ibitero biremereye cyane mu gice cya Minembwe cyose. Hanyuma nanone bakabona neza ko kugira ngo intambara irwane neza kandi bayitsinde bagomba guhuza imbaraga na special force ya FARDC Ibu Force ndetse n'abasirikari b'inkorokoro b'abacancuro barimo n'abanya-Ukraine bakoresha indege za Babayanga zikubitira cyangwa zigaragaza ibisasu byinshi mu bice birimo M23 twirwaneho hariya muri Minembwe. Ibyo byose bikomeje gutera inkeke zikomeye abarwanyi ba M23 no kwibaza uburyo urugamba ruza kugenda. Buretse M23 imaze kubona ibingibi yita yamagana abahuza batekugira icyo bitaho. Mbere ko mubwira icyo FARDC iteguye ikaza muri kano karere, katumunde tuvuge kuri iki nkiki. Abahuza ni bande? M23 bavuga hiki batekwita cyane cyane kuri ino bibazo bikomeje kuri kutaka bwa Kongo, ko M23 iteguje neza ko nibakomeza gutya cyangwa se nikomeza gutya iraza kubava cyangwa se iraza kurangiriza gahunda zayo. M23 binyuze mu muhuzabikorwa wayo wa politiki Colonel Nangayo Bello yamaganye kuwa kane icyo yise ijambo ritagira icyo ritwaye kandi niteye ubwoba rya President Tshisekedi Tshilombo yavugiye i Houston muri Amerika ngo ku gice cy'abaturage ba Kongo
nyuma y'umukino wa Congo na Portugal, umukino wa mbere w'igikombe cy'isi, umukuru w'igihugu cya Congo yavuze cyane ku kibazo cy'umutekano muri Burasirazuba bw'igihugu, asezeranye ko hagiye kugaruka uturere tugenzurwa na FARDC turimo ko ya M23. Ikinyamakuru cyitwa Gatatu.cd cyavuze ko ijambo rya Tshisekedi Tshilombo ntacyo ryari ritwaye. Bati mu itangazo ryatanzwe kuri uyu wa kane tariki 18 Kamena Igoma, umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru, Corneille Nangaa yongera kwemeza ko umutwe wiyemeje kwirwanaho ku bitero biturutse Kinshasa. Yagaragaje ko angayikishijwe nuko umuryango mpuzamahanga uhagaze kuri Felix Tshisekedi, nkuko abivuga ibikorwa bisa naho ari ufatanyacyaha, nubwo bivugwa ko umuryango mpuzamahanga uzi uko ibintu bimeze, aho ingabo za leta zirimo kugaba ibitero bikomeye binyuranije n'izo zasezeranye ndetse n'ingamba za diplomasi zigamije kugabanya ikibazo cy'intambara. Akomeza avuga ati duhangayikishijwe n'iki kibazo gikomeye kandi bitewe n'amakuba yakurikiyeho, dufite inshingano imbere y'Imana, amateka n'igihugu yo kwitondera iriceceka ritorose ry'abunzi n'afatanyabikorwa mu nzira y'amahoro rigarukira ku bufatanye cyane cyane ku muryango mpuzamahanga ufite amakuru arambuye kuzabaye umubare munini w'abasivile bishwe n'abakomeye n'abakoze ibyaha. Corneille Nangaa niko yamagana uko guceceka kwa muryango mpuzamahanga ndetse n'abahuza. Ati abahuza b'ibiganiro by'amahoro za Doha, intumwa za diplomasi, imiryango mpuzamahanga n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bazi ko umutekano n'ubutabazi bikomeje kwangirika mu karere muri rusange, cyane cyane imisozi miremire ya Minembwe. Ugutagira icyo bakora bishimangira kumva ko nta guhanwa kandi bigatera imbaraga gukomeza ihohoterwa rikorwa na Kinshasa. Ati twanze kwemera ko imibabaro y'abaturage bo mu Burasirazuba bwa Kongo ifatwa nk'impanuka ikomeye iri mu nkengero z'umujyi nk'uko bakunze kubivuga, mu birometero birenga 2000 uvuye Kinshasa. Buri muntu wese akwiriye kurindwa no kwitabwaho kimwe. Dukurura ibitekerezo bya buri wese ku mbogamizi nyinshi, uburiganya, amayeri bya Bwana Tshisekedi n'abanyagihugu be mpuzamahanga bikomeje kubangamira bikomeye ibikorwa byo kugarura amahoro muri Repubulika ya Kongo. Niko Corneille Nangaa Iberuwo akomeza avuga. Ati gukomeza ibikorwa bya gisirikari no gukomeza kohereza ingabo nshya ku butaka biratandukanye n'inzira nyayo yo kugabanya ihungabana ry'ubukungu cyangwa se ihungabana rya ikomeza ry'intambara. Imihigo myinshi yakozwe mu rwego rw'amahoro iracyari imfabusa, nubwo imfungwa z'intambara amagana menshi zarekuwe na F23 nk'ingamba zo kubaka icyizere. Amasezerano yari yitezwe na leta ya Kinshasa ntabwo yashyizwe mu bikorwa uko bikwiriye, niko Corneille Nangaa atangaza. Brett Corneille Nangaa avuga yuko amahanga akwiriye guhaguruka kamagana ibitero za FARDC ku butaka bwa Kongo. Gusa bisa nkaho ibingibi bidashoboka. Dore impamvu enye zituma ibingibi bidashoboka. Impamvu ya mbere, akwiriye kwamagana bikomeye cyane iki gitero cya leta ya Kongo kuri 23. Aba mbere ni leta zunze ubumwe za Amerika, sibyo? Turabyemeranya nge nawe. Bafite ijambo rikomeye cyane mu muryango w'abibumbye ngo ashinzwe umutekano ku isi, nabo bayoboye aka gashami barashinzwe guhita bahamagaza inama yihutirwa y'aka gashami, bakamagana FARDC, bakamagana ubutegetsi bwa Kinshasa w'itero ku banyamurenge bitero kuri 23 nkuko babivuga. Ariko leta zunze za Amerika binyuze muri World Ambassador leta zunze za Amerika mu muryango w'abibumbye yahamije ko Kongo ifite uburenganzira bwo kurinda ubusugire bwayo, kuko bavuga ko Kongo yatewe n'u Rwanda. Bivuze ngo ibyo Kongo ikora barabyemerewe kuri leta zunze za Amerika, ahubwo bagize imbaraga bakora n'ibirenze ibyo, kuko ngo bemerewe kurinda ubusugire bw'ubutaka bwabo. Niho nje ntibashinja Kongo bwa igitero ku kindi gihugu cyangwa se ku wundi muntu, kuko bari kurengera ubutaka bwabo. Icyo rero bituma leta zunze za Amerika zitajyaho ngo zihangane na leta ya Kongo cyangwa se zamagana leta ya Kongo, nubwo ngo hari ibyemeranijwe, ariko barazemera leta zunze za Amerika zigarangiza zikavuga ko Kongo ifite uburenganzira bwo kwirwanaho. Reka ko amagambo yavuzwe igihe basaga M23 kuva muri Uvira. Nuko ko kandi nanone byateye isaga ikomeye cyane, byaje no kurangira ko M23 kubw'igitutu ivuye muri Uvira. Abakabiri bakwiriye kwamagana M23 nabakomojeho ni UN, kwamagana FARDC preto ni UN, umuryango w'abibumbye. Umuryango w'abibumbye nawo ushimangira cyane cyane ko M23 ari ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo, bafashe uyu mutwe gukora ibikorwa ngo by'intambara muri Kongo, kwigara umutungo wa Kongo ndetse ushaka guca mu Kongo duce. Human Rights Watch ishingiye kuri uyu muryango wa UN cyangwa se isa nkaho yegamiye kuri umuryango wa UN mu buryo mwe cyangwa se ubundi, n'ubavuga ko umuryango utegamiye kuri leta ushinzwe uburenganzira bwa muntu ku isi, nawo gasa naho ugaruka kuri izo raporo zigaragaza ko ingabo z'u Rwanda na M23 bakoze ibikorwa bibi cyane muri Kongo. Bisa naho
Kongo iramutse ifite ubushobozi yarengera abaturage babo bakarindwa ibyo bikorwa bikorwa na M23. Ubundi za raporo nicyo ziba zivuze ngo murebe gukorwa n'izi ngabo z'abanyamahanga zateye Kongo, kubw'ibyo Kongo rero iri gukora ishoka byose kugira yirukana izo ngabo zikora ibyo bikorwa bibi cyane ku butaka bwa Kongo. Abagatatu bagakwiriye kwamagana FARDC n'abafatanyabikorwa bayo n'umuryango w'Afurika yunze ubumwe, African Union. Uyu munsi wewe na Kibamba General Neva ningo bamwita Barundi n'ikino gihe n'uyu muryango biratangaje ko cyangwa se biragoye ko uyu muryango uhaguruka ukamagana leta ya Kongo. Ahubwo mu byashize raporo zimwe mu zeruka wasohoye igihe M23 yagabaga igitero ikisagingani, gusa ari imbere gato yuko Tshisekedi General Neva ayobora uyu muryango batangiye kuzana imvugo yitwa iyiterabwoba kuri M23. Bavuga ko M23 itangiye gukora ibikorwa by'iterabwoba irasa ku bigo bya gisivile cyangwa se ibikorwa bya gisivile. Bivuze ko uwo muryango nawo utiteguye kwamagana leta ya Kongo ku bitero zo kugaba bari kugaba kuri M23. Abandi European Union, ibihugu by'i Burayi, ibizo bigenda mu kwakwa leta zimwe za Amerika toujours buri munsi. Nabyo biragoye cyane kuba bakemeza kurwanya leta ya Kongo. Afite mu ijambo rikomeye bose ni pro Kongo cyangwa se bakorana na leta ya Kongo. N'Ububirigi ari nayo nteko inkuru y'ibihugu by'i Burayi ibarizwa, n'Ubufaransa, n'Ubudage nk'umuterankunga mukuru w'uyu muryango, n'Ubwongereza. Ibyo bihugu wenda byibura uko ari bine bigaragara ko bikorana rwa leta ya Kongo. Bisa nkaho bitashobora guhindura umwanya bihagazeho, ndetse mu minsi ishize zombi cyane cyane Ububirigi n'Ubufaransa bagaragaje neza ko bagishyigikiye ko ingabo z'u Rwanda ziva muri Kongo amahoro agakunda kaboneka. Ziteye zava ngo nta mahoro ashobora kuboneka. Muri make ubwo ibitero biri kwa muri Kongo, ikibazo si Kongo, ikibazo n'u Rwanda ruri, niko bavuga France ndetse na Belgique. Abandi twavugaho ariko tutanavugaho cyane ariko bashobora kugira icyo bavuga ni EAC, East African Community, ishobora kwamagana ingabo za Kongo gukomeza kugaba ibitero ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ruhande ruri mu 23. Gusa umuryango wa EAC wo nawo usa naho wacitse mu ibice, uko ibihugu bimwe na bimwe bishyikiye leta ya Kongo, ibindi gashyikira M23. Uganda, Kenya n'u Rwanda bivuga yuko iyi ntambara ya M23 igomba kurangizwa no kuba humvishwe neza icyo M23 isaba, kandi kongereka gukomeza gufasha FDLR. Mu gihe Burundi, Tanzania, Kongo byo bigira uko bibona intambara mu yindi sura, akabona yuko igihe kigeze kugira ngo Kongo yirwaneho. Niyo mpamvu Burundi bwereje ngo muri Kongo. Hanyuma abandi bavugwa bagakwiye kugira icyo bakora cyangwa se bavuga ni bariya nyine ku rundi ruhande M23 bavuzeho, barimo na Qatar ni leta zimwe za Amerika nk'ibisanzwe. Ibyo ngibyo abaza amateka y'imitegekere y'ibihugu bazi neza ko Qatar ni inshuti ya leta zimwe za Amerika, nta mwanzo Qatar yafata Amerika itayishyigikiye. Ibyo ngibyo birumvikana ko Qatar itajya kwamagana Kongo mu gihe Amerika ishyigikiye Kongo. Ibyo ni kosa ritakorwa. Ibi rero bikahita bishingiye cyane ko icyo Colonel Nanga arwanira cyangwa se asaba kukibona ni nko kubona inkoko yamiza amenyo, ahubwo cyetse M23 yirwanyeho. Hanyuma dukomeze, yitwa Tshisekedi Chilombo yateguye abasikali bitwa Serpent Noir. Abona niwo bitwa Serpent Noir, iyo niyo myambaro yabo mu ruhande rw'ibumoso. Iyo myambaro bambara imyenda y'imikara, helmets zijya gusa icyatsi cya gisirikari, ndetse n'inkweto zijya gusa igitaka, niwo bitwa Serpent Noir. Nibo ngari gutegura abajya kuri 700 bagomba kuza mu murasirazuba bwa Kongo b'inkorokoro kugira ngo bave muri Minembwe bazamuka mpaka afate Bukavu na Goma. Ngo nagomba gushyira kera byo gutinda kw'igihe, byo gutinda ko gufata cyangwa kwigarurira urasirazuba bwa Kongo uduce twinzwe na 23 zari za kera, kuko ingabo za Kongo zikitwara neza ku mirongo imbere ku rugamba, n'ibindi bice byose birafatwa uko byagiye kinda kose. Niko Tshisekedi Chilombo ari guhamya, ndetse n'abasirikari ayateguye bakaba ngo bagomba kubikora kandi bikarangira bigenze neza. Urasirazuba bwa Kongo bukaza kwigarurirwa na FARDC mu buryo bwuzuye. Ntagara abasirikari gusa yateguye rero, Tshisekedi Chilombo arabategurana n'ibikoresho bya gisirikari bimwe byatangiye kuzanwa n'amato bigaparikwa muri Uvira, ibindi kazanwa bikagezwa Baraka, bigomba kujyanwa n'abasirikari b'abanyamahanga b'abacancu nk'uko bivugwa bo muri Blackwater bakorana na leta ya Kongo mu gabitero iremereye cyane kuri M23. Niba bino bitero biza bitangiye byo kujyaga kwigarura umujyi wa Bukavu, nibyo bitero bibi cyane biza bigiye kwa murasirazuba bwa Kongo. Nibwo bwa mbere leta ya Kongo izabikoze igitero twakita ngo offensive cyo kujya kwigarura agace karikara muri barambuye kandi gakomeye nka Bukavu. Ikindi kandi bakajyana abasirikare bakomeye Kongo itigeze yagira, niko bavuga. Ubwo Kongo ntiyigeze igira ingabo nk'izi ifite ngo uyu munsi, nigeze igira gisirikare kiri kuri gahunda nk'iki uyu munsi.
uburyo bwo kuzamura abasirikari bayo ngo bajye kurwana muri Bukavu ndetse na Goma bizakongera kugaragaza neza cyane uburyo bukomeye cyane bw'imirwanire ya leta ya Kinshasa mu kwisubiza uduce twose bari barambuwe na M23. Bamwe bati bishobora kuzahira Tshisekedi, abandi bati biragoye. Iminsi imbere kibiduhishiye. Hanyuma yitwa General Muhoozi Kainerugaba, ni chef d'état major y'ingabo za UPDF, ingabo za Uganda. Yahamije cyane ko ashimiye Tshisekedi Chilombo kubwo kuvanaho uwo yise inkorabusa muri province d'Ituri cyangwa se intara ya Ituri, akamusimbuza Kasongo. Yavugaga General Major Luboya Kashamjoni wari usanzwe ayoboye intara ya Ituri, yasimbujwe kuri uyu mwanya. Generali Muhoozi yagize ati ndashaka gushimira mukuru wanjye His Excellency Tshisekedi kuba yumvise induru z'abaturage ba Ituri no gukora guverineri w'uburozi udafite icyamaze Luboya. Ndashaka gushimira urukundo rukomeye n'ufatanye hagati y'abaturage ba Uganda na Congo byubatswe ku buyobozi bwa Perezida Kaguta Museveni na Tshisekedi Chilombo. Niko Muhoozi Kainerugaba avuga ati ku butegetsi bwa Tshisekedi n'ubutegetsi bwa Kaguta Museveni ibihugu zombi bibanye neza, abaturage babanye neza. Ariko uyu mujenerali yari amereye nabi akarere. Umujenerali ngo yaratumye akarere kagenda nabi, bikorwa bimwe na bimwe bitagenda neza. Gusa Luboya bamwe bamushimiye cyane cyane ko yitwaye neza imbere ya CRP ya Thomas Lubanga, aho yibuje iterambere rikomeye cyane, aho uyu mutwaro ufite gahunda kwigarura intara ya Ituri, bakazahurira inyuma ya Walikale na Ituri na M23 bagakomeza bahuje imbaraga none bakajya gufata Kisangani. Ariko Luboya yarabazibiye cyane ko bikomeye, niko abandi benshi bamushimiraga cyane. Muri za marche yakoraga buri cyumweru, Luboya yagaragaraga cyane cyane nk'umusirikari ushyizeho umutima kandi witeguye gukora imirimo ihambaye. Ngaho rero mukomeze kubana natwe mu makuru n'ibiganiro biri imbere, mugenda mumenya byinshi. Ndabashimiye, ngende Mungu wa Kamanzi. Uruwande gubwe neza.